Yesu asifiwe. Amen. Sema amina vizuri. Mvuge amina, mvuge amina Yesu. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Amen. Amen. Nimejitambulisha, jina langu Daniel. Izina ryanjye nitwa Danieli. Niko mwalimu wa neno la Mungu. Ndo mwalimu w'ijambo ry'Imana. Nafundisha kanisani, nafundisha pia shuleni. Nigisha mu rusengero kandi nkigisha no kwishuri. Nafundisha ku masomo ya teoloji. Nigisha ku ishuri rya teoloji Zaidi sana Kongo. cyane muri Kongo. Hata na Rwanda hapa Kigali nimefundisha ku masomo moja ya teolojia. No mu Rwanda Kigali nigishije mashuri amwe ya teolojia. Nimeoa. Narashatse. Wadada mnaona? Ya niko na mke na mtoto mmoja. Mfite umugore ndetse n'umwana umwe. Haleluya. Amen. Kwa hivyo nikikusalimia yani ni kukua gentil tu. Ngusuhuje ni uneza ngeneye. Usipate maono mengine. Ntugire ayandi mahirwe. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Napenda tuzungumzie neno nzuri sana. Nshaka ko tuganira ijambo ryiza cyane ambayo nasema hivi, rivuga ngo namna gani kungojea utimilifu wa ahadi ya Mungu. Ni gute warindira gusohora ku isezerano ry'Imana. Namna gani kungojea utimilifu wa ahadi ya Mungu. Ni gute warindira gusohora ko isezerano ry'Imana. Wakati tunatembea na Mungu, iyo tugendana n'Imana, wakati tunaomba, iyo dusenga, mara mingi Mungu anatupatia kwanza ahadi. Cyane Imana iduha amasezerano. Anatuambia nitakutendea hivi. Tugira ngo ndagukorera gutya na gutya. Nitakubariki. Ndaguha umugisha. Nitakupatia ndoa. Ndaguha ubukwe. Nitakupatia mtoto. Ndaguha umwana. Nitakupatia kazi. Ndaguha kazi. Nitakuinua. Ndakuzamura. Nitabadilisha hali ya maisha yako. Ndahindura amateka y'ubuzima bwawe. Maisha ya Kristo ni maisha ya ahadi za Mungu. Ubuzima bw'Abakristo ni ubuzima bw'amasezerano y'Imana. Sasa kuanzia ahadi utangira mu isezerano kufikia utimilifu wa hizo ahadi, kugera mu gusohora kwayo masezerano, watu wengi hawajui namna gani kutembea na Mungu. Abantu benshi ntago bazi uburyo bagendana n'Imana. Watu wengi wanaanza hesabia masiku. Abantu batangira kubara iminsi. Wanasema Mungu aliniahidia, Imana yaransezeranye, lakini hatimizi. Ariko ntabwo isoza. Neno ya leo ijambo inatamani kukuambia ya kwamba shaka kukubwira ngo kuna mambo fulani ambazo inabidi unatimiza wakati unangojea ahadi za Mungu. Hari ibintu ugomba kuba wuzuje kugira ngo urindire isezerano ry'Imana. Na usipotimiza hayo mambo kandi utubahirije ibyo bintu, inawezekana ukufe na usifike yake ahadi. Birashoboka ko wapfa utageze no kuri rya sezerano. Tuko pamoja? Turi kumwe. Watu wengi wanasema mtu ambaye iko na ahadi hakufake kama ahadi haijatimia. Abantu benshi bajya bavuga ngo umuntu ntabwo yapfa atari yagera ku isezerano Imana yamusezeranye. Biblia haiseme hivyo. Reka nkubwire, Biblia nivuga gutyo. Biblia haiseme ya kwamba hawezi kufa na ahadi haikutimia. Ko utapfa isezerano ridasohoye. Leo mimi napenda nikuhakikishie, uyu munsi ndashaka kukwemereza hiyo hawezi kufa na ahadi haikutimia. Ushobora gupfa iryo sezerano ridasohoye kama haukutimiza mambo fulani, nimba utara bubahirije ayo ababintu. Kama uko na Biblia tusome neno la Mungu. Ufite Biblia, reka dusome ijambo ry'Imana. Wangapi wana Biblia? Bangaye bafite Biblia? Tulikuja tu omba na kuombewa. Mwaje gusenga no gusengerwa. Wafalme wa kwanza sura 18. Abami ba mbere ibice 18. Duhagurutse ku maguru yacu. Tutasoma mistari fulani. Turasoma imirongo runaka ajili ya kugomboa muda, kubwo kubasha kugira gute gufata igihe cyacu. Wafalme wa kwanza sura 18. Abami ba mbere ibice 18. Tunaanzia ku mstari wa kwanza. Dutangirire ku murongo wa mbere. Inasema hivi. Haravuga ngo, tunasoma kwa jina la Yesu. Tunasoma mu izina rya Yesu. Niko sana nimeanza vibaya, mnasikia mbaya. Natamani kukuambia siri ambazo zitakusaidia uona neno
ahadi za Mungu zinatimia ndani ya maisha. Ndashaka kukubwira ibanga rishobora gutuma amasezerano y'Imana asohora muri wowe. Sio mambo mazito sana, utaelewa ntabwo ari biremereye kandi utaitimiza kandi urabikora, na ahadi za Mungu zitatimia mu maisha kandi amasezerano y'Imana arasohora muri wowe. Unaweza sema amina? Wavuga ngo amina. Tunasoma katika jina la Yesu. Tunasoma mu izina rya Yesu. Ikawa baada ya siku nyingi, mtafsiri unaweza tafsiri. Hashize igihe kinini, neno la Bwana likamjia Eliya katika mwaka wa 3. Ijambo ry'Imana rizira Eliya ku mwaka wa 3. Kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu. Ngo genda wigaragaze kwa Ahabu. Na mimi nitaleta mvua juu ya inchi. Nanjye ndazana imvura mu gihugu. Amen. Amen. Tutaruka kidogo. Turasimbuka gato. Mstari wa 21. Umurongo wa 21. Naye Eliya akawakaribia watu wote akasema. Eliya yegera abantu bose aravuga ati, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Muzakomeza gushidikanya ku bintu bibiri kugeza ryari? Bwana akiwa ndiye Mungu, niba Imana ari mfuateni, mukurikira Imana. Bali ikiwa Baali ni mungu, haya, niba Baali ari Imana, yego, mfuateni yeye. Abariwe mukurikira. Wale watu hawakumjibu neno. Abo bantu nibamusubije ikintu. Ndipo Eliya akawaambia watu. Eliya abwira abantu ati, mimi nimesalia mimi peke yangu, njyewe nsigaye ubwanjye njyenyine nk'umuhanuzi, nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali, umuhanuzi w'Imana, ariko abantu ni watu 450. Na abantu 450. Kwa hiyo na watutolee ngombe wawili. Kuri ibyo dutangire inka 2. Wao na wajichagulie ngombe moja. Itoranyirize inka imwe. Wamkatekate na kumweka juu ya kuni. Bamucagagure kandi bamushyire hejuru. Wasitie moto chini. Ibashire inkwi hasi. Nami nitamtengeneza huyo ngombe wa pili. Nanjye ndatunganya neza inka ya kabiri. Na kumweka juu ya kuni. No kumushyira hejuru y'inka. Wala sitatia moto chini. Ntabwo ndasira umuriro aho ngaho. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu. Nanjye musenge mu izina ry'Imana yawe. Nami nitaomba kwa jina la Bwana. Nanjye ndasenga mu izina rya Data. Na Mungu yule ajibuye kwa moto. Imana isubirisha umuriro. Na awe Mungu yule ajibuye kwa moto. Iyo Mana isubiza ku muriro. Watu wote wakajibu wakasema. Bose barasubiza baravuga. Maneno haya ni mazuri. Aya magambo ni meza. Eliya akawaambia manabii wa Baali. Eliya abwira abahanuzi ba Baali. Jichagulieni ngombe moja. Mutoranyirize inka imwe. Mkatengeneze kwanza. Mutunganye. Maana ninyi ndio wengi. Mwebwe nimwe benshi. Mkaliitie jina la Mungu wenu. Kandi muhamagara izina ry'Uwiteka Imana yawe. Wala msitie moto chini. Nimushyiremo umuriro. Amen. Amen. Acha tusome ingine mstari chini hapo. Kadusome undi murongo wa hasi. Mstari wa 13. Umurongo wa 30. Kisha Eliya akawaambia watu wote. Eliya abwira abantu bose. Nikaribieni mimi. Munyekere. Watu wote wakamkaribia. Abantu bose baramwegera. Wakaitengeneza mazabahu. Batunganya igicaniro. Mazabahu ya Bwana iliyovunjika. Igicaniro cy'Uwiteka cyasenywe. Eliya akatoa mawe 12. Eliya afata amabuye 12. Kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo. Umubare w'abana ba Yakobo. Aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa. Wasiwe n'ijambo ry'Imana akabyirwa. Jina lako litakuwa Israeli. Izina ryawe rizaba Israeli. Naye akaijenga mazabahu. Nawe yubaka igicaniro. Kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Muri ayo mabuye n'izina ry'Uwiteka Imana. Akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya mbegu. Wibipimo bibiri byose ukizunguka mazabahu. Ugose igicaniro. Amen. 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 Tunaweza shangilia neno la Mungu. Twakomera ijambo ry'Imana mashi. Tunaweza
kandi dushobora kwicara. Namna gani inabidi kungojea utimilifu wa ahadi ya Mungu? Ni gute twarindira gusohora kwamasezerano y'Imana? Wakristo wengi wamekwasikia Mungu. Abakristo benshi basitajwe barakari Imana. Wengine wamekwasikia watumishi wa Mungu. Abandi barakari abakozi b'Imana. Wengine wameacha hata imani. Abandi baretse no kwizera. Wamesema Mungu aliniahidia mambo mengi. Imana yansezeranyije ibintu byinshi. Lakini tangia Mungu aliniahidia, ariko kuva Imana yansezeranye, bali maisha yangu iboreke iko inaharibika. Aho kugira ngo ubuzima bwanjye bumere neza buri kwangirika. Tuko pamoja? Turi kumwe. Wengine wamehesabia masiku. Abandi babara iminsi. Wamesema Mungu aliniahidia tangu zamani. Imana yansezeranyije kuva kera. Lakini sione mabadiliko. Ariko simbona impinduka. Wengi wameacha imani. Benshi baretse kwizera. Wengine wamerudilia pombe. Abandi basubiye mu nzoga. Wengine wamerudilia maisha ya dhambi. Abandi basubiye mu buzima bw'icyaha. Wengine wameacha imani. Abandi baretse kwizera. Wengine hawaendake tena ku maombi. Abandi ntabwo bajya mu masengesho. Kuna hata mtu mmoja hapa, hari umuntu umwe hano, inawezekana alikuja tu birashoboka ko yaje gusa ari ukugerageza. Alikuwa kuyake tena ku maombi. Ntabwo yasaga mu masengesho. Lakini leo alisema acha niende. Ariko uyu munsi yavuze ati reka nongere ngeyo. Mtu hajuaki. Umuntu ntamenya. Haleluya. Amen. Watu wengi wamevunjika moyo. Bantu benshi bacitse umutima. Sababu waliahidiwa na Mungu. Basezeranyijwe n'Imana. Walipokea unabii. Bakiriye ubuhanuzi. Sema huyu nabii kosali nidanganya. Ubuhanuzi umenya yarambeshye. Acha nikwambie Mungu hadanganya. Reka nkubwire ko Imana itabeshya. Biblia inasema yeye si mwanadamu ili adanganye. Ntabwo umuntu ngo abeshye. Na yeye si mwana wa watu ili ajute. Ntabwo ari umwana w'abantu. Chochote Mungu aliahidi, iki Imana yasezeranye, anakitimiza. Imana iragikora. Lakini kuna shida fulani, hari ikibazo runaka. Ubuhanuzi kugira ngo busohore, ahadi za Mungu ili zitimie, amasezerano y'Imana kugira ngo asohore, mara nyingi kuna mambo fulani ambayo Mungu anangojea kwetu. Hari Imana ibirindiriye kuri twebwe. Na hayo mambo ibyo bintu mara mingi hatuijue. Ntabwo tujya tubimenya. Ama tunaijua lakini tunaizarau. Turabimenya ariko turabisuzugura. Alafu ndani ya ulimwengu wa kiroho, mwisi y'umwuka, kuna hizo ambazo zinaitwa principles. Hari ibyitwa ko ari byangombwa. Kuna mambo ambayo usipoyatimiza, hari ibintu uramutse utabisoje, mbinguni zitabaki zinakuangalia tu. Ijuru lirakureba gusa. Mungu anangojea utimize mambo fulani. Imana irindiriye kugira ngo ubahe ibintu runaka, kwamba akutendee, kugira ngo agukorere. Na tutaona mambo fulani fulani. Turabona ibintu runaka. Ni mambo ambayo tunajua, ibintu tuzi, lakini mara nyingi tunaizarau. Ariko cyane turabisuzugura. Tunawaza Mungu atabadilisha neno. Tekereza ko Imana irahindura ijambo ryayo. Habari ambazo tumesoma, inkuru dusomye, ni habari za mtumishi wa Mungu Elia. Mkosi w'Imana Elia. Tulisoma sura 18. Twasomye 18. Lakini ukirudia sura ya 17, ugarutse kuri 17, Mungu Elia alikuja akasema kwa upande wa Mungu. Elia yaje kuvuga mu ruhande rw'Imana. Akasema siku ambazo zinakuja, igihe kiri kuza, mvua haitanyesha. Imvura ntizagwa. Hadi siku nitasema tena. Kugeza igihe nzongera kuvuga. Biblia inaonyesha ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wameingia katika dhambi. Biragaragaza ngo abana b'Isirayeli bari bagiye mu byaha. Walikuwa wameanza abudu sanamu. Bari batangiye kuramya ibisha. Na kukosea Mungu kwa njia mbalimbali. No gukorera nayo mu nzira zitandukanye. Mungu atusaidie sana. Imana idufashe cyane. Una mtu ana maumivu ndani ya shingo. Ari umuntu ufite ububabare mu ijosi. Kama iko anaweza fanya hivi. Ashobora gushyira ikiganza hejuru. Shingo inauma. Mu ijosi ari kukurya. Okay, nitawaombea. Ndabasengera. Niko nasikia kabisa. Niko nasikia kumwili yangu. Ndimo kubyumvira mu ijwi ryanjye. Nitawaombea ili umubiri wanjye apate kuwaponya. Ndabasengera kugira ngo Imana ibati maumivu iniache. Nanjye ububabare bundeke.
Wana wa Israeli walikuwa wamefanya dhambi. Abana b'Israeli bari bakoze ibyaha. Walikuwa wameanza abudu sanamu. Bashobora kuramya igishushanyo. Na kukosea Mungu kwa njia mbalimbali. No gukorera Imana, gukorera nabi Imana. Alafu Elia kama nabii wa Mungu. Elia nk'umuhanuzi w'Imana. Alikuwa anateseka sana na hiyo dhambi. Yarababaye cyane n'icyo cyaha. Alijitahidi sana watu wamurudilie Mungu. Yashaka kugira ngo abantu basubire ku Mana. Natamani kusema hivi. Chaka kuvuga gutya. Nabii wa kweli. Umuhanuzi w'ukuri. Dhambi inamuwashaka. Icyaha dhambi inamunukiaka vibaya. Icyaha kimunukira nabi. Nabii wa kweli umuhanuzi w'ukuri hawezake kushiriki dhambi. Ntabwo abasha kuba mu byaha. Elia aliteseka sana. Elia yarababaye cyane. Alitamani watu warudilie Mungu. Yifuzaga ko abantu basubira ku Mana. Lakini roho za watu zilikuwa zimeenda mbali sana. Abantu yari igiye kure. Alafu akasema aravuga ati mvua haitakuwa tena. Imvura ntigomba kugwa. Ilikuwa kama vile malipizi. Byari bimeze nk'iguhana. Ilikuwa kama vile kusababisha mateso. Cyari ikintu kigaragaza kuba. Ili kwamba watu wamurudilie Mungu. Abantu bagarukira Imana. Acha nikwambie mtoto wa Mungu. Kamubwire mwana w'Imana. Shabaha kubwa ya mateso. Umugambi ukomeye w'icyaha. Mara nyingi Mungu anaruhusu mateso ndani ya maisha yetu. Imana yemerera kubabara kuza mu buzima. Kwamba tumutafute Mungu. Kugira ngo dushake Imana. Sijue kama uko unanisikia. Sinzi niba urimo kumva. Inawezekana uko hapa. Birashoboka uri hano. Mambo hayaendeke ndani ya maisha yako. Bitagenda neza mu buzima bwawe. Kiroho mambo hayaendeke. Mu mwuka nibije. Kivitu kipesa. Ku mafaranga ni uko bloke. Bifunze. Katika unyumba mambo hayaendeke. Mu rugo rwawe bitagenda. Natamani nikwambie. Shaka kukubwira ngo mara nyingi shabaha ya mateso. Nukuvuga ngo icyo abyago byabishaka murudilie Mungu. Kugira ngo dusubirire ku Mana. Kama uko pamoja nami sema. Ni buri kumwe nanjye vuga ngo amen. Mateso mingi tunayapitia mu maisha. Ibyago byinshi ducamo mu buzima. Mungu anayasababisha. Imana ituma biba. Kwamba aturudishe. Kugira ngo atugarure kuri we. Elia akasema. Elia aravuga. Hakutakuwa mvua. Ntabwo hazaba imvura. Siku nitakaposema. Kugeza igihe nzavugira. Natamani tena kusema hivi. Ndashaka kuvuga ngo. Ndani ya kinywa cha nabii. Mu kanwa k'umuhanuzi. Kuna uwezo mkubwa sana. Ari ububasha bukomeye cyane. Unapoishi na nabii wa Mungu. Nubana n'umuhanuzi w'Imana. Unapoishi na mtumishi wa Mungu. Nubana n'umukozi w'Imana. Fanya angalisho sana na mambo ambayo anasema. Itondera ibintu byose avuga. Ndani ya kinywa cha nabii. Mu munwa w'umuhanuzi una ufungulivu. Hari ukubaho. Ndani ya kinywa cha nabii no kumuhanuzi una uponyaji wako. Hari ugukira kwawe. Ndani ya kinywa cha nabii kama kumuhanuzi una muujiza wako. Hari gitangaza cyane. Kama unaamini sema amina. Wewe wizeye vuga ngo amina. Elia akasema. Elia aravuga. Mvua haitanyesha. Imvura niragwa. Na mbingu zikasikia. Ijuru rirumva. Mbingu zinasikia wa nabii. Ijuru ryumva abahanuzi. Mbingu zikafunga. Ijuru rirafunga. Hakukukua mvua. Nta mvura yari ihari. Miaka mitatu. Imyaka itatu. Hakukukua mvua. Nta mvura yari ihari. Majani yakakauka. Ibyatsi biruma. Mito ikakauka. Amariba arakama. Maisha ikakuwa magumu sana. Ubuzima burakomera cyane. Unajua katika maisha. Urabizi mu buzima. Maji ni ya thamani sana. Amazi na y'agaciro ku cyane. Wewe ukose mwangaza lakini upate maji. Wabura urumuri ariko ukabona amazi. Sawa? Amen. Ukose pesa lakini ukwe na maji. Ubura amafaranga ariko kugira amazi. Maji ni ya muhimu sana. Amazi na y'ingenzi. Wakati mvua inakosekana. Igihe imvura yaburaga. Mito ikakauka. Ivuga ngo ahana amasoko arakauka. Imirima irakama. Maisha ikaribika sana. Ubuzima burangirika cyane. Haleluya. Amen. Alafu ndani ya mwaka wa 3. Umwaka wa 3. Mungu akaona watu wameteseka. Imana ibona abantu barababaye. Mungu anasikia huruma. Imana ijigirira impuhwe. Haleluya. Acha nikwambie Mungu iko nakusikilia huruma. Imana iri kukugirira impuhwe. Mungu iko naona gizi maisha yako yamekauka sana. Imana iri kubona ubuzima bwawe bwumye. Kipesa umekauka. Mafaranga rumwe. Kivitu umekauka. Ibintu birumye. Ndani ya ndoa yako umekauka. Mu rugo rwawe rumwe. Hata kiroho umekauka. No mu mwuka. Acha nikwambie siku ya leo. Mubwire uyu munsi. Mungu anakusikilia huruma. Imana ikugirira impuhwe. Mungu alishikwa na huruma. Imana yagize impuhwe. Akaambia Elia. Ibwira Elia. Natamani kunyeshesha mvua. Ndifuza kugusha imvura. Sasa wewe uende upambane na mfalme. Genda urwane n'umwana. Nitanyeshesha mvua. Ndagusha imvura. Unasikia wapendwa? Murumva. Mungu alishikwa na huruma. Imana yagize impuhwe. Akaamua kunyeshesha mvua. Itegeka ko imvura igwa. Amen. Amen. Ilikuwa ahadi.
Byari isezerano. Aliambia Elia, yabwiye Elia, ninataka nyeshesha mvua. Nshaka kugusha mvua. Na wewe Mungu amekuambia mambo mengi. Imana ikubwiye ibintu byinshi. Amekwambia atakupatia ndoa. Amekwambia atakubariki kipesa. Amekwambia atakuinua. Arakuzamura. Amekwambia atabadilisha historia ya maisha yako. Amateka y'ubuzima bwawe. Amekwambia ataokoa mume wako. Arakiza umugabo wawe. Amekwambia mambo mengi. Akubwiye ibintu byinshi. Hizo ni ahadi. Ayo ni amasezerano. Lakini acha nikwambie, reka mubwire, ili kwamba hizo ahadi zitimie, ayo masezerano asore, kuna mambo fulani hari ibintu runaka ambazo inabidi unatimia. Ugomba kugira gute. Wengine Mungu amewaambia atawaponya, abandi Imana yababwiye kwira bakiza. Haleluya, amen, haleluya, amen. Na ni kweli Mungu atawaponya, kandi mukuri Imana irabakiza. Lakini usomi ambayo tulifanya, gusoma twasomye, inatuonesha mambo fulani ambayo inabidi mwanadamu afanye. Twereka ibintu runaka umuntu agomba gukora ili kwamba ahadi ya Mungu itimie, kugira ngo amasezerano y'Imana asore. Mungu hakunyeshesha tu mvua hivi kwa kushukuru. Imana ntiyagushije imvura gusa mu buryo bwo kulikuwa mambo fulani, hari ibintu runaka ambayo ilibidi watu watimize, abantu bagombaga gusohoza. Na hayo mambo tutazungumzia kwa ufupi. Ibyo turabiganira muri Mateya. Haleluya, amen, haleluya, amen. Jambo la kwanza, icyambere, mstari wa 13, murongo wa 30. Acha niisome tena. Reka musome nanone. Kisha Elia akawaambia watu wote, Elia abwira abantu bose, nikaribieni mimi. Munyegere. Watu wote wakamkaribia, abantu bose baramwegera. Akayatengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Igicaniro cy'Imana cyavunitse cyase. Jambo la kwanza ambayo inabidi unatimiza, icyambere ugomba gusohoza, karibia watumishi wa Mungu, egera abakozi b'Imana. Mbona useme amen? Amen. Unaanza niogopesha, tangiye kuntera ubwo. Niko nakupatia dawa, haupendi dawa. Ndikuguha umuti, ntabwo ushaka umuti. Jambo la kwanza, icyambere, kama unaona ahadi zimekawia, nimba ubona amasezerano atinze, kama unaona mambo hayaendeke mu maisha, ubona ibintu bitagenda neza mu buzima bwawe, karibia watumishi wa Bwana, egera abakozi b'Imana. Ukaribia watumishi wa Mungu, kwegera abakozi b'Imana sio tu kuja kwenye maombi, ntabwo ari ukuza gusa ku masengesho. Ukaribia watumishi wa Mungu, kwegera abakozi b'Imana ni kuwashirikisha hiyo shida yako, ni ukubabwira ikibazo cyawe. Nawaambia shida yangu ni hii, wabwira ikibazo cyanjye ni iki. Haleluya, amen. Na wakaribia, kubegera. Unajua mtu ambaye anaitwa Ana ndani ya Biblia, umuntu witwa Ana muri Biblia, alikuwa na shida ya kuzaa. Yari afite ikibazo cyo, alikuwa anaendaka kanisani, yajyaga mu rusengero, alikuwa anaendaka hekaluni, yajyaga mu nzu y'Imana. Haleluya, amen. Lakini kuhani wa hiyo wakati alikuwa hajue shida ya huyo mwanamke. Mutambyi w'icyo gihe ntabwo yarazi ikibazo cy'uwo mugore. Siku moja Ana alikuwa analia. Ana yarariraga. Huyu kuhani Eli, uyu mutambyi akamwambia, wewe umelewa, wewe wasinze. Ana akamjibu, Ana akasema, hapana, mimi si leo, je ntabwo nasinze, ni uchungu wa moyo, no mbabare gumutima. Kuhani akatosha neno, tambi asoje, aramubwira ati, Mungu asikie maombi yako, Imana yumve amasengesho yako. Biblia inasema, biravuga ngo tangu hiyo siku kuva uwo munsi akarudi na sura yake ikabadilika, agaruka no mu maso yake, na Mungu akamtendea, Imana iramukorera. Karibia watumishi wa Mungu, egera abakozi b'Imana. Kwa nini unashindwa karibia watumishi wa Mungu? Kuki udashaka kwegera abakozi b'Imana? Mara nyingi cyane majibu yetu, ibisubizo byacu, Mungu anaipatia watumishi, Imana yereza abakozi, na watumishi wanatupatia, abakozi bakaduha natwe. Haleluya, amen. Munakumbuka hiyo habari za mikati kuzidishwa? Muribuka amakuru y'imigati kongerwa. Wakati Yesu alibarikia hizo mikati, igihe Yesu yashaga umugisha iyo migati akasipatia wanafunzi wake, ahereza abigishwa nibo
batangiye guhereza abantu. Watumishi wa Mungu, abakozi b'Imana, Mungu anawapakiza. Imana irabuzuza. Anawapakiza baraka zake. Imana ibuzuza imigisha. Alafu wanaanza tugabulia. Agatangira tugabulia. Nimekuja gabua uponyaji siku ya leo. Nimekuja gabua baraka za pesa. Nimekuja gabua baraka mbalimbali. Pokea baraka za Mungu siku ya leo. Utakapotoka mahali hapa, uone mabadiliko ndani ya maisha yako. Mungu apanguze machozi yako na akutendee mema. Karibia watumishi wa Mungu. Egera abakozi b'Imana. Hata uko mtumishi wa Mungu, nonguru umukozi w'Imana, na wewe karibia watumishi wengine. Egera abandi bakozi b'Imana. Karibia wajakazi wengine. Egera abandi bajakazi. Unajua, urabizi, hekima ya ulimwengu nasema muganga hajitunzaki. Ubwenge bw'isi buvuga ko umuganga atashobora kwivura. Medical doctor akigonjwa naye anaenda hospitalini, wengine wanamutunza. Nukuvuga ngo umuntu ukomeye umuganga iyo arwaye aragenda akajya mu bitaro. Mimi nilifanya miaka 10 bila kuzaa. Njewe namaze imyaka 10 ntabyara. Kuna mtu ambaye ana shida ya kuzaa hapa? Hari umuntu hano ufite ikibazo cyo kutabyara hano? Hakuna. Nawe uko arahari. Umefanya miaka ngapi? Umaze imyaka ingahe? Kenda. Maze imyaka 9. Wewe hawezi elewa uchungu ya huyo mama. Wewe ntabwo wamenya ubusharire bw'uriya mubyeyi. Mimi ninaielewa. Njewe ndabizi. Mimi nifanya miaka 10. Namaze imyaka 10. Na mwa hizo miaka 10, iyo myaka 10 hakukukuwaka hata kadalili kadogo kakuonesha ke bibi yangu anaweza zaa. Na nakantu kagaragazaga na gato ko umugore wanjye yabyara. Nta na kamwe karigana. Lakini Mungu aliniahidiaka. Imana yaransezeranyije. Mtapata mtoto. Uzabona umwana. Bwana asifiwe. Amen. Wakati miaka 10 na karibia hivi, imyaka 10 igiye kugera, nikaanza jifungua kwa watumishi wengine. Ntangira kwibohora ku bandi bakozi b'Imana. Niko na warafiki wengi wachungaji, wanabii, watumishi wa Mungu. Shumba bakozi b'Imana. Hapana, hiki kitu kinanisumbua. Navuga iki kintu kirambabaje cyane. Uniombee. Munsengere. Nipiga magoti, waliniombea. Vuka baransengera. Kila mtu alichezea kwa hiki kichwa yangu. Ni muntu wese yakiniye kuri uriya mutwe wanje. Haleluya. Amen. Nilishuka sana. Naciye bugufi ndamaboko. Waniombea. Baranisengera. Waniombea mke wangu. Asengera umugore wanjye. Kuja hata hapa kwa Elohim. Naje hano no kuri Elohim. Mama hapa aliniombea na watumishi wengine na wajakazi. Watu waniombea. Abantu baransengeye. Haleluya. Amen. Mwaka ya 11. Umwaka wa 11. Nikaona muujiza. Mbali gitangaza. Haleluya. Amen. Karibia watumishi wa Mungu. Egera abakozi b'Imana. Elia akaambia taifa. Elia abwira ubwoko. Munikaribie. Munyegere. Wakamkaribia. Baramwegera. Mtumishi wa Mungu, mukozi w'Imana, mara nyingi anakuwa point de contact entre Mungu na taifa. Nukuvuga ngo we numuhuza w'abantu hamwe n'Imana. Acha niseme vizuri, sisi wote tuko watumishi. Twese turi abakozi b'Imana. Kila Mkristo anatumikia. Buri Mukristo akorera Imana. Lakini levels zinapishana. Ariko nukuvuga ngo imbaraga ziraruta. Wale wamepakaliwa mafuta. Abasizwe amavuta ili wanene kwa upande wa Mungu. Bavuge mu mwanya w'Imana. Anaweza kuwa mtume, ashobora kuba nabii, ashobora kuba umuhanuzi, mchungaji, ashobora kuba mwinjilisti ama mwalimu. Vuga butumwa cyangwa mwalimu. Watu wamepakwa mafuta tofauti. Abantu basizwe amavuta atandukanye. Na Mungu anawasamini sana. Imana ikabemera. Mara nyingi ili baraka zitufikie, kugira ngo imigisha tugereho, zinawapitia. Imigisha ibacaho. Haleluya. Amen. Sijui kama unaelewa. Sinzi niba byumva. Ukikaribia hawa watu, wegereye bano bantu, unawaheshimu, ukabuba, unafuata uongozi wao, ugakurikirana ubuyobozi bwao, muujiza yako haitakawia. Tangaza cyawe ntabwo cyatinda. Usikuwe nasema sema watumishi wa Mungu. Ntukajye uvuga abakozi b'Imana nabi. Haleluya. Problem ya watu wengi hapa, kibazo cy'abantu benshi hano, atakuwa ku maombi, yaza mu masengesho, lakini kisha maombi, nyuma y'amasengesho anaanza sema watumishi wa Mungu. Agira kuvuga abakozi b'Imana. Mungu ambaye aliweka hao watumishi iko anakusikia. Imana yasize abakozi bayo irakumva. Kama watumishi wako na makosa, uache Mungu yeye mwenyewe
acha Mungu yeye mwenyewe adili nao. Imana yonyine biteho. Wewe ulikuja tafuta baraka, wewe waje gushaka imigisha. Unasikia? Acha kusema sema, reka kuvuga menshi. Oh mama Sandra, oh le mtumishi Jean Paul, oh ule mukozi, oh baba Sandra, oh papa Sandra. Baba yako ni papa wao. Swache Sandra asema, ureke Sandra. Oh le mama, oh ule mje. Kwanza aliniangalia hivi, yarande kwanza hivi, gutya na gutya, utapata shida, uzahura n'ibibazo. Acha Mungu yeye mwenyewe, reka Imana yonyine amusaidie, imufashe. Ama acha watumishi wenzake, reka abakozi bagenzi ambao wako na mafuta yake, bafite amavuta au mafuta ya juu yake, amavuta ari hejuru ye, acha wamshaurie, reka bamugire inama. Lakini wewe kuwa na adabu, ariko wowe gira ikinyabupfura, tulia, tuza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama baba yako anafanya makosa mnyumba, papa wakoze kibi mu nzu, eske wewe mtoto uko na pouvoir ya kumkori? wewe ufite ububasha bwo kumukosora? Napenda nione wale waliadibishwa vizuri. Cha kubona abantu barezwe neza. Kama mama anafanya kosa, niba mama akoze, mtoto njoo anamshauria, umwana ni umugira inama? Bana, oye, tambia muyomba, wabwira muyomba ama shangazi cyangwa se shangazi wa ile level yake, bari muri uwo mwanya we, muri yo unafahamu mbaya, mama ari gukora na kumshauria, genda umugira inama. Sasa mkanisa za leo, mu nsengero z'uyu munsi, ba Kristo, aba Kristo uliadhibishwa na nani? Ninde wabarezi? Haleluya, amen. Haiko nyenjo ni kwa naambia, nagari mwege na hivi wote mko watoto wazuri, mwese muri abana beza, na Mungu awabariki, Imana ibahe umugisha. Lakini ariko ujue kukaribia watumishi. Tumenye kwegera abakozi. Mimi nilikaribia watumishi, nje negereye abakozi, niliona jinsi Mungu aliwatumikisha. Nabonye uburyo Imana yabakoresheje. Mimi Mungu alikuwa ananitumikisha kusaidia wengine. Imana yankoreshaga gufasha abandi. Mke wangu kwa mfano alikuwa anaombea watasa na wanazaa, lakini yeye hakuwa anazaa. Mudamu wanje yasengeraga abantu b'ingumba batabyara bakabyara. Tulipojishusha sana tukakaribia wengine, duciye bugufi yatwegera abandi, muujiza ikatokea, igitangaza kiraboneka. Karibia watumishi, egera abakozi, karibia wajakazi, egera abachakazi, na Mungu atakutendea. Imana iragukorera. Wakaribie, ubegere, ujishushe, uce bugufi, usibebe mzigo mwenyewe, utwara umutwaro wenyine. Wengine wanashindwa karibia watumishi sababu wana pesa. Abandi banga kwegera abakozi Imana ko bafite amafaranga. Nikakaribia umujakazi atakuwa na nyumba ku Manyarwanda zangu. Negere yuno mujakazi ajasaba ku Manyarwanda ye. Kuko shida zenye Manyarwanda yako haitakusaidia. Hari ikibazo Amanyarwanda yawe atakemura. Karibia watumishi, egera abakozi, utapata muujiza, uzabona igitangaza. Wakaribie, ubegere. Kama una pesa uwashirikishe, niba ufite amafaranga ubegere barebe. Haleluya, amen. Kuna shida nta kibazo, pesa mtu azikulake yeye peke. Amafaranga ntabwo umuntu yarya wenyine. Kula na watumishi, sangira n'abakozi. Wakati watakula nao wanafurahi, igihe bazarya bakishima, furaha ya watumishi itakuwa baraka. Byishimo by'abakozi b'Imana bizaba umugisha wao. Wengine wanashindwa karibia watumishi sababu wamesoma sana. Abandi banga kwegera abakozi Imana ko bize cyane. Mimi nilisoma sana, njyewe narize cyane. Huyo mtumishi ajue hata Kiingereza. Kusiba Imana nta nubwo azi n'Icyongereza. Abanyarwanda wanakiita Icyongereza. Abanyarwanda bakita Icyongereza. Kiingereza haitakusaidia. Icyongereza ntabwo cyagufasha. Karibia watumishi, egera abakozi b'Imana, utapokea muujiza, uzabona igitangaza. Kukaribia watumishi, kwegera abakozi b'Imana, kukaribia Mungu, ni ukwegera Imana, sababu Mungu ameweka neno lake juu yao na ndani yao. Kuko Imana yasize ijambo ryayo hejuru yao. Kama umesikia, acha ushangilie. Komera Imana amashyi. Siri ya pili, ibanga rya kabiri, ili ahadi itimie, kugira ngo isezerano risore, ni kujenga madhabahu, ni ukubaka igicaniro, kujengea Mungu madhabahu, kubakira Imana igicaniro. Wakati shida inainuka, igihe ikibazo kizaza, jenga madhabahu, ubaka igicaniro. Wakati utasa unainuka, igihe ubugumba bumazamutse, jua kutumika ku madhabahu, menya gukora ku gicaniro. Unapoona mambo hayaendeki, ubona ibintu bitagenda neza, wachawi wa jamaa
wamekusimamia, miryango baguhagurukiye, fanya kazi mazabauni, kora umurimo kuri mazabahu, tengeneza mazabahu, tunganya igicaniro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mazabahu ni nafasi ya kutolea Mungu sadaka. Chaniro na ahantu ho guturira Imana amaturo. Haleluya. Amen. Kuna mazabahu hapa. Hano hari mazabahu, hari igicaniro. Mazabahu yuko hapa kanisa. Chaniro kiri hano mu rusengero. Ninaposema ujenge mazabahu, uze ngo wubake igicaniro, simaanishi ya kwamba chumbani kwako na wewe ujenge mazabahu ngine ukwe natolea pale. Uze ngo wubake igicaniro mu cyumba cyawe ujye utanga amaturo. Mungu amekujengea mazabahu kanisa. Kubaki igicaniro mu rusengero. Hizo vitunga hizo, ibyo biturisho mubona, hiyo ni siri kubwa sana. Iryo ni ibanga rikomeye cyane. Sijui kama unanisikia. Sinzi niba unyumva. Hiyo kitunga hiyo, cyo giturisho ureba, ni siri kubwa sana ya miujiza. Ni ibanga rikomeye ry'ibitangaza. Eliya akaambia taifa. Eliya abwira ubwoko, je, tujenge mazabahu, twubake igicaniro. Eliya akachukua mawe 12. Eliya afata mabuye 12 ambayo ilimaanisha kabila 12 za Israeli. Yagaragazaga imiryango 12 ya Israeli. Akajenga mazabahu, yubaka igicaniro. Haleluya. Amen. Mazabahu ni nafasi ya sadaka. Chaniro na ahantu ho gutanga igitambo. Akaambia manabii za Bali, abwira abantu ba Bali, wao walikuwa pia wamejenga mazabahu, nabo bari bubatse igicaniro cyao. Acha nikwambie, reka nkubwire, watoto wa Mungu, bana b'Imana, unilamushie huyo dada, mumbyukirize uwo mukobwa. Dada, simama. Haguruka. Nikwambie mambo ya mazabahu. Mubwire ibintu by'igicaniro. Haguruka. Stand up. Haguruka. Unaona shida ya Wakristo? Urabona ikibazo cy'Abakristo? Wakati neno ina mambo ambayo watoto wa Mungu wengi hawaelewani. Abi bana b'Imana barasinzira. Lakini sasa tutaanza kichunde hapa tutangira kuchunda hano. Hakuna mwenye atasinzira. Na uraza gusinzira. Pale njoo munakosea. Aho niho mujya mukora makosa. Unaweza tabiriwa mara 100. Ushobora guhanurirwa inshuro 100. Lakini kama hauna neno la Mungu, udafite ijambo ry'Imana, ambalo litakuongoza ndani ya hiyo unabii, muri ubwo buhanuzi, hautafikia utimilifu. Ntabwo yagera mu gusohora. Tukue najua usamini wa neno la Mungu. Tumenye guha agaciro ijambo ry'Imana. Najua unabii ngapi tushapata? Ubuhanuzi bungahe twabonye? Unajua? Urabuzi? Tuulize. Wowe tubaze. Sio maneno niko na kupartage. Iyo magambo ndimo kugusangiza. Unaposikia neno la Mungu, umvishije ijambo ry'Imana, inakuongoza ikuyobora ili kutafikia kutimilifu. Uburyo biragera mu gusohora. Sikukwambia wekali, nisema ubaki unashika. Ntabwo nakubwiye ngo wicare, nakubwiye ngo komeza uhagarare. Haleluya. Amen. Mazabahu ni nafasi ya kutoa sadaka. Igicaniro na ahantu ho gutanga igitambo. Jifunze kutoa sadaka. Iga gutanga ituro. Watoto wa Mungu tunapiganaka na tuko natoa sadaka. Turarwana mu gihe turi gutanga ituro. Watu wa shetani wanajua abantu ba Satani bazibanga ry'igitambo. Wanatoa sadaka sana. Batanga amaturo cyane. Ili mambo yao yafaulu. Kugira ngo ibintu byabo bigende. Lakini sisi wa Kristo tunazoea sana. Kristo. Yesu alishamaliza yote. Yesu yarangije byose. Acha nikwambie, Yesu naye alikuwa sadaka ya Baba Mungu. Yesu nawe yari igitambo cy'Imana Data. Mungu alikuwa na lazima ya kuokoa. Imana yari ikeneye gukiza isi. Mungu akafanya yote uwezekana. Imana ikora byose bishoboka. Ikashindikana. Byose birananirana. Akasema acha nitoe sadaka. Reka nange igitambo. Akamtoa mwana wake wa pekee. Tangu mwana we w'ikinege. Ili kwamba ulimwengu iokolewe. Isi yose ikizwe na. Ndani ya maisha ya kiroho, mu buzima bwo mu mwuka, mambo mengi sana yanawezekana kupitia sadaka. Binyuze mu ituro. Ukiomba sana mambo ya senga cyane ibintu bitagenda, toa sadaka ya kilo. Tanga ituro litubutse. Sadaka kwenye mazabahu. Tanga igitambo ku gicaniro. Ambia Mungu, Imana, hii sadaka ni ajili ya kitu fulani. Ni kubw'ikintu runaka. Hii sadaka yangu, ituro ryanjye, iko na mission, ifite gahunda ya mfwaye yangu, mu muryango wanjye. Hii sadaka Mungu, ituro Mana, iseme ku masikio yako, ivuge ku matwi yanjye. Sadaka inasema sana. Ituro rijya rivuga cyane. Acha nikwambie, sadaka iko na nguvu kushinda maombi. Ituro rifite imbaraga kuruta n'amasengesho. Sijui kama unanisikia. Sinzi niba urimo kunyumva. Sadaka, ituro, usicheze na sadaka. Ntugakine n'ituro.
Mchawi wa mfamilia yako akapenda ukufu. Umuchawi wa muryango wa washaka ataenda toa sadaka. Ajya gutanga ituro. Akapenda kuharibishia akili. Asa kwangiza ubwenge bwawe. Atakutolea sadaka. Ya agutangira igitambo. Akapenda kuharibisha hata wewe peke. Asa kukwangiza wewe. Atakupatia kitu. Aguhiki. Unapokichukua wakifata, hicho kitu kitakuvuruga. Hicho kintu kikagukoroka. Mimi nakumbuka wakati tunaingia sana mu maombi na mke wangu. Ndibuka igihe twinjiraga mu masengesho n'umufasha wanjye. Mungu akatongoza kila kitu Kenya tukujiuzia. Imana ituyobora buri kintu cyose tutiguri. Tulikichomaka. Twaragitwitse. Tulichoma ma super wax. Twatwitse ama super wax. Tulichoma mabazin. Twatwitse amabazin. Ulishachoma super. Wewe wali watwika igitege cya super. Dada moya alikuwa anaona gizi tuko nazichoma. Ngomba turi gutwika. Nipatie azo. Mwampereza. Ambia huyu hajui. Uyu nabyazi. Kakupatia azo zitaribisha maisha yako yote. Tubigwaye byakwangiza ubuzima bwawe bwose. Ndani ya ulimwengu wa kiroho. Misi y'umwuka. Sadaka iko na nguvu. Ituro rifite imbaraga cyane. Haleluya. Amen. Siku nyingine nitakuja niendeleshe hiyo kitu. Umunsi umwe nzaza ngomeze icyo kintu. Wakati Elia alijenga madhabahu. Elia yubatse igicaniro. Akasema mulete maji. Muzana maji. Wakamwanga maji mengi. Bamena maji menshi ku gicaniro. Ambia mulete tena maji mara ya pili. Muzana maji nanone bwa kabiri. Wakamwanga tena maji. Bamena maji. Akasema mara ya tatu. Bwa gatatu. Wakamwanga tena maji. Bamena maji. Acha nikwambie kitu. Reka nkubwire iki. Kumbuka kulikuwa kumepita miaka 3. Yashize imyaka 3. Hakukukua mvua. Na mvura yari hari. Nilikwambia hata mitoni ilikuwa imekauka. Ndetse n'amariba yose yaramaze gukama. Lakini wakamwanga maji. Ariko bamena maji. Wakati wakipwa. Igihe cy'izuba. Tena wanamwanga maji. Bamena maji. Kwenye madhabahu. Ku gicaniro. Yani ilikuwa sadaka kubwa sana. Yari ituro rikomeye cyane. Walikuwa wanahitaji maji. Bari bakeneye amazi. Walikuwa wanahitaji mvua. Bari bakeneye imvura. Ilibidi watoe kidogo ambayo walikuwa nayo. Batange makeya bari bafite. Hakuna amseme amini. Amen. Walikuwa wanahitaji maji, mvua. Bari bakeneye amazi, imvura. Shamba zilikuwa zimekauka. Imirima yari yumye. Lakini ariko kuna sheria ya kiroho. Hari itegeko ryo mu mwuka. Inabidi upande, ugomba kubiba ili uvune, kugira ngo usarure. Biblia inasema, Biravuga ngo icho upandacho, icyo ubiba utakivuna. Nicyo uzasarura. Walikuwa na lazima ya maji, bakeneye amazi menshi. Ilibidi wapande kidogo ambayo walikuwa na. Bagombaga kubiba makeya bari bafite. Elia hakusikia huruma. Elia ntabwo yabagiriye impuhwe. Haleluya. Amen. Ambia mumwange ile yenyewe mlikuwa. Umena amazi ayo ngayo mufite. Kuko mtu hapa Mungu iko na mwambia amwange yenyewe iko nazo. Ariwo Imana iri kumubwira ngo amena yafite. Dimanche yenyewe nakuya. Icyumweru kiri kuza. Na watu ambao wataleta sadaka za kilo sana. Ari abantu bazazana amaturo n'imere. Sitazikulaka hapo ndakuwa nisharudia Uganda. Ntabwo nzayaryaho nzaba nasubiye Uganda. Lakini uzilete ku madhabahu. Ariko uzizane kuri madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama uko naelewa. Sinzi niba urimo kubyumva. Kuna watu hapa. Hari abantu hano wameomba sana, basenze cyane, wamelia sana, bararize cyane, lakini maisha ya madhabahu, ariko ubuzima bw'igicaniro ntabwo. Mu kanisa mnakuwa bashishi mu rusengero mu bantu badatanga kabisa. Mu kanisa unezona mu kanisa kuna watu wanajiweza, lakini sengero hari abantu bishoboye, lakini kanisa ina shida sana, ariko urusengero rufite ibibazo cyane. Watumishi wa Mungu wanakauka sana cyane mu buzima. Na wewe unaweka tu manyarwanda kwa na ukabika amanyarwanda yawe, kisha unakuya omba unawaza gusabiriza, unawaza mbingu zitafunguka, uratekereza ijuru rirakinguka. Ambia mwenyeko pembeni yako hapa, bwira uri ku ruhande rwawe, hoya ubwire ngo hoya. Kuna watu hapa hari abantu wanaomba sana,
basenga cyane na wanasumbua watumishi sana. barusha abakozi b'Imana. Munisabire, muniombee, munsabire, munsengere. Siku kajibu tu kanafanana kuonekana. Igisubizo cyagaragara ngo ikiye kugaragara. Na anazimisha namba. Agahita azimya na telefone na nimero. Siku tena shida zinakuja sana. Ikibazo nanone cyaza kinini. Anaita mwingine, nitumie nimero ya Mama Sandra. Nyohereza nimero ya Mama Sandra. Ya Mama Jonani tena. Mama Rita. Nyohereza nimero ya Mama Rita. Tumie nimero le mama na kwa na upako sana. Agira amafuta cyane. Wewe ni kukaushaka tu mafuta ya watu. Wewe nukumya mafuta ya watu. Sasa unapata wayabona ni zako na yao. Na wenye mafuta banyire mafuta aendelea kuteseka. Agakomeza kubabazwa. Mbinguni haziwezi funguka juu yao. Ijuru ntabwo rizakinguka ku bwabo. Mazabao igicaniro inabidi kujua kupanda kutoa sadaka mazabao. Ituro ku gicaniro walimwanga maji. Bamenya amazi. Walipomwanga maji bamaze kumena amazi. Elia aliita moto. Elia ahamagara umuriro. Alikuwa amechinja na ngombe ameweka pale. Yarabazi inka yishiza aho ngaho. Acha niwaambie ile ngombe ilitoka mu taifa. Iyo nka yavuye mu bantu. Elia hakutokana ile ngombe kule kwa alikuwa amekimbilia. Elia ntabwo yayivanya we ahungiye. Aliambia taifa mutupatie ngombe mbili. Muduhe inka ebyiri. Unasikia? Sadaka ya ngombe, igitambo cyiza. Sadaka ya maji, tambo cy'amazi. Watu walitoa. Abantu baratanze. Nabii alisema, umuhanuzi Mungu, Mana ijulikane, imenyekane ko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maombi ya mtumishi mwenye aliona sadaka. Amasengesho y'umukozi w'Imana wabonye ituro. Na ya mtumishi mwenye hakuona sadaka. N'umukozi utabonye ituro ndugu yangu. Hizo maombi zinapishana. Ayo masengesho abatandukana. Sasa niko nasema lugha yenye msikie. Mwenye ndi kuvuga ururimi mutumva. Maombi yenye sadaka imetolewa. Amasengesho igitambo cyatanzwe. Na maombi yenye hakuna sadaka kuko amasengesho maneno gituro gusa. Hizo maombi zinapishana. Ayo masengesho abatandukana. Hizo maombi zinapishana. Ayo masengesho abatandukana. Mimi nimeelewa maisha yangu. Ngewe namenye mu buzima bwanjye. Kama mimi napenda mtumishi wa Mungu aniombee kabisa. Umukozi w'Imana senge. Mbingu zitingizike. Ijuru rihinda umushyitsi. I make sure mimi naleta sadaka. Nukuvuga ngo nemeza yuko nzanye ituro. Sasa nyie ni kukuya tu na maneno. Muza tugambo. Urareba. Urabona rwose narapfuye byararangiye. Nirenda mahoko sijui. Nagiye hariya kuri mahoko. Tuko na lazima ya maneno yako. Dukeneye amagambo yawe. Mbinguni zinapenda zione sadaka madhabahuni. Ijuru rikeneye kubona igitambo ku gicaniro. Mbinguni zikiona sadaka madhabahuni. Ijuru ribonye igitambo kuri madhabahu. Moto itashuka. Umuriro uramanuka. Unajua mwanzo ya hii mwaka, tangiro ry'uyu mwaka, Mungu alinipatia neema ya kwenda Amerika. Imana yangiriye ubuntu bwo kujya muri Amerika. Unaweza sema na sauti Amerika. Unasema kidogo ujua Amerika. Ntabwo uzi Amerika kuko niyo mpamvu uri kubivugira hasi. Amerika. Muri Amerika Amerika haiko Kigali. Muri Amerika ntabwo ari Kigali mu byumva. Unaenda Kigali na bisi. Ujye Kigali na muri bisi muri twegera. Kisha Kigali unakamata avion. Kigali noneho ugafata indege. Usiku yote unavoyaje ijoro ryose mugenda. Unafika Bruxelles. Mukagera mu Bubiligi Bruxelles. Unapumzika. Mukaruhukira aho ngaho. Kisha tena unaenda saa karibu saa 8 au 9 mtu muhewa. Mugenda amasaha 8 muri mu kirere. Make usiku yote. Ijoro ryose mugendera hejuru y'abantu. Namanywa yose mugendera hejuru y'abantu. Kisha unafika Amerika. Mukagera muri Amerika. Sasa uniulize vilikuwa. Noneho mbaza byari bimeze ute? Sisi tunatoka mu majamaa zenye hazijiwezi. Twebwe tuvuye mu miryango itishoboye. Tunatoka mu majamaa zenye
ziko na vita mingi sana. Tuvuye mu miryango ifite intambara cyane yo mu mwuka. Usema ufike Amerika, kugira ngo ugere muri Amerika inabidi ukwe na maisha ya madhabahu. Ugomba kugira ubuzima bw'igicaniro. Haleluya. Unasikia? Muri kumva? Na unajua wakati nilikuwa Amerika, ngiye nari muri Amerika, nikaanza lota niko mu marenyo za famille ku village yetu. Nangira kurota ndi mu miryango, ndimo kurota mu nama z'imiryango. Nikasema bishinde kwa jina. Ndavuga ngo bitsindwe mu izina rya Yesu. Nilikuwa natumia pastere wangu masadaka, niko na jenga, niko na kaza madhabahu. Ndeleza ka pasteri yubake kabisa, nubake igicaniro neza. Nikaona baraka ziko zinanifanya. Mbona imigisha irimo kumurikirana. Haleluya. Amen. Natuma sadaka ananiombea. Situro rasengera. Mimi nafanya huduma kule. Kandi nkora umurimo w'Imana. Unajua kuna nafasi nilihubiri. Araona bwirije. Weekend moja. Cyumweru kimwe. Kani. Nikapata sadaka ya $1200. Mbona amaturo y'igihumbi na magana abiri cy'amadolari. Alimo pariseri. Alimo kabanza. $1200. Amadolari igihumbi magana abiri. Costume mbili. Costume zo muri Amerika ebyiri. Nagarizo na kiato ya mzuri. N'inkweto zo muri Amerika. Na bazerishe mbili wakazitumia bibi yangu. Na bazerishe ebyiri zo muri Amerika bazohereza umufasha wanjye. Muri Amerika sha. Haleluya. Wazungu walinipenda. Abazungu baramukunze. Cheza we. Nikona ahadi za Mungu ziko na timia. Mbona amasezerano y'Imana arimo gusohora. Nilikuwa nishapata maprofesi. Nari maze kubona baba manuri. Unaona unaenda kuwazungu. Tubonye ugiye mu bazungu. Maisha yako ni ya kuwazungu tu. Yewe ubuzima bwawe nubwo mu bazungu. Tu mweusi wa ngozi lakini bazungu tu. Yewe uri umuzungu, uri umwirabura kuri wari kuri umuzungu. Sasa kufikia hiyo matimili. Kugira ngo uzagere kuri iryo sezerano risore none. Kujenga madhabahu. Ugomba kubaka madhabahu, igicaniro. Usipojua toa sadaka, utazi gutanga igitambo, usipo cultivate maisha ya kutoa sadaka kwenye madhabahu, utazi kuba mu buzima bwo gutanga ituro kuri madhabahu cyangwa se ku gicaniro, hata tunakutabiria na muraki, nubwo twaguhanurira gute, hata tunakuwekea mikono na muraki, nubwo twakurambika ibiganza n'amaguru byose, hata tunakutilia miguru na tunakuikalia, nubwo twagushyira amaguru tukakwicarira we, hata unalala chini na sisi tunakulala kwa yule, nubwo waryama hasi tukakuryama hejuru, au taenda fasi, ntabwo ntaho wajya. Haleluya, amen. Eske muko munanielewa? Murimo gusobanukirwa? Acha tusimame tuombe. Mureke duhagarare dusenga Imana. Komera Imana amashyi. Mukomere Imana.